Mwiriweho neza bakunzi b'ibiganiro byacu n'amakuru agezweho, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashimira cyane uburyo mudahwema kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Ni ibiki biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni ibiki biri kuvugwa mu majyepfo ya Kongo, ni ibiki biri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Turagira ngo ntujye kure nyakira amajwi yawe, natwe tukuvire imuzi n'imuzingo aya makuru ari gukomeza gucaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Igisirikare cya M23 kiravuga ko cyafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Si ibyo gusa kandi ntabwo ari ikibuga cy'indege cya Kavumu gusa cyafashwe, ahubwo biravugwa ko n'umujyi wa Bukavu izi ngabo zamaze kwigarurira. Ingabo za M23 zimaze iminsi zarigaruriye imijyi itandukanye, harimo umujyi wa Goma, aho zawufashe ziwurasaniye n'ingabo za RDC, ariko ingabo za RDC zibona zitazabishobora, zikuramo akazo karenge, ziriruka amaguru ziyabangira ingata. Uyu mutwe wa M23 kandi uravuga ko utakomeje kwihanganira izi ngabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FDLR zikomeje gufasha izi ngabo za RDC, igakomeza gukubita izi ngabo irazihashya. Ntibyarangira gutyo gusa, iranazikurikirana, iravuga iti tuzashirwa uko byagenda kose, uduce twose murimo tutubambuye, hanyuma igihugu cya Kongo tukigarurire. Uyu mutwe wa M23 ukomeje guhashya izi ngabo mu buryo budasanzwe. Kuwa gatanu tariki 14 Gashyantare 2025 nibwo izi ntare za Sarambwe zavuze ko zafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Si ibyo gusa kandi izi ngabo zimaze kugifata, dore ko zagifashe nta mirwano ibayeho, ahubwo ingabo za FARDC zikimara kumva ko intare za Sarambwe ziri mu nzira ziri gusatira ikibuga cya Kavumu, zakuyemo akazo karenge zirambikaho, zibifashijwemo n'abayobozi bayobora aka gace ka Kivu y'Amajyepfo. Ubundi ngo barahunga bakwira imishwaro. Izi ntare za Sarambwe kandi zikigera Kavumu zahise zikomeza urugendo, ntabwo byarangiriye aho ngaho, ngo ziragenda zigera mu mujyi wa Bukavu. Biravugwa yuko zikimara kugera mu mujyi wa Bukavu ngo humvikanaga amasasu makeya, ariko kandi aya masasu ntabwo yigeze araswa n'ingabo za M23, ahubwo izi ngabo za FARDC ngo nizo zarasaga hejuru, ubwo abaturage bahungaga ku bwinshi bagenda, ngo nazo zikirara mu mazu yabo, zigasahura, zigapakira zikajyana. Icyakora ntabwo zashoboraga guhangana n'ingabo za M23, dore ko nta bushobozi zifite. Nibwo zakwiriye imishwaro zigahungira mu mashyamba, ariko bamwe mu baturage bakavuga ko zagiye zimaze kubambura. Aka gace kandi ka Bukavu karavugwamo amadepo agiye atandukanye arimo n'ibiribwa. Izi ngabo za FARDC ngo zagiye zigakingura, zigasahura, zamara gusahura zigakomeza zikagenda, kuko M23 aho yakandagiraga hose yagendaga yisanga, kuko ntawe bari bahanganye. Abitwa ko bari bahanganye n'izi ngabo za M23 bo bari bamaze gukuramo akarenge, bacyumva gusa ngo izi ngabo zahageze, bahise bafata utwabo ubundi baragenda. Bikavuga ko bimwe mu bigo bari barimo bya gisirikare, izi ngabo za FARDC ngo zasize zibitwitse, kuko zidashobora guhangana n'izi ngabo za M23, zahisemo gutwika ibigo byazo, ubundi zifata inzira ziragenda. Mu mujyi wa Bukavu kandi
hari urujya n'uruza rw'abaturage bari guhunga bajya hirya no hino, abafite abavandimwe babo mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe berekezaga mu Rwanda bahunga, abandi bagakomeza bajya mu mashyamba. Izi ngabo za M23 ntago ziratangaza neza ko zafashe uyu mujyi wa Bukavu, ahubwo zahisemo gusohora itangazo ziburira ingabo z'abarundi, barababwira bati icyo dushaka nuko muva ku butaka bwa Kongo, kuko twibaza icyabazanye aha ngaha ntitukimenye. Mushishoze neza murebe icyabazanye, ariko kandi tubagiriye inama nuko mwasubira mu gihugu cyanyu cy'abarundi mukava ku butaka bwa Kongo. Bagerekaho ijambo rikomeye, baravuga ngo mubigire bwangu. Ntawe uramenya niba aba basirikare b'abarundi babashije kumenya neza icyo M23 yavuze, ubundi nabo bagafata inzira bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ariko kandi ntibahwema gukwitwa inshuro n'izi ngabo za M23, dore ko ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hacaracaye ifoto iriho abarundi babiri b'abasirikare babicaje hasi. Imipaka kandi, uyu mupaka uri ku ruhande rwa Kongo kuri Bukavu wambuka uza mu Rwanda, uyu mupaka uhuza Rusizi na Bukavu, biravugwa ko ibiro by'abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Kongo ngo babikoragamo bakimara kumva inkuru ko M23 yamaze kugera muri Bukavu, ndetse n'abasirikare ndetse n'abapolisi, abo bose ngo ntawamenya aho banyuze. Ibiro byasigariye aho, dore ko ku ruhande rwabo nta n'inyoni itamba, nta ucaracara, uretse ku ruhande rw'u Rwanda gusa ibiro by'abinjira n'abasohoka biri gukora akazi kabyo, aho abakongomani bari kwinjira ndetse bakanasohoka bagahabwa ibyangombwa. Ariko ku ruhande rwabo muri Kongo, abo ngabo ngo ntibamenya irengero ryabo. Biravuga ko kandi M23 yaba yamaze kugera mu mujyi wa Bukavu, ubikaba ikambitse muri Bukavu. Ikiri kwibazwa nuko uyu mutwe utaratangaza impamvu waba wafashe Bukavu. Ntiharamenyekana kandi niba M23 hari indi migi izakomeza kwigarurira nk'uko dukomeje kugenda tubibona. Uyu mutwe wajya ufata imigi itandukanye muri Kongo mu duce dutandukanye, aho mu minsi ishize yari imaze gufata Goma, ubikaba yakurikijeho Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Haribazwa izakomeza igafata Kamanyura ndetse igafata na za Bovira cyangwa ikazajya na za Rubumbashi. Icyakora amakuru aherutse iminsi yashize, M23 yavuze ko izaruhuka ariko igeze Kinshasa, mu gihe uyu perezida wa Kongo Felix Tshisekedi atari yemera kujya ku meza y'ibiganiro ngo aganire n'uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe uvuga ko uzakomeza kurwana, dore ko ibyo urwanira ari ukuri kwabo. Felix Tshisekedi nawe akavuga ati ntabwo byashoboka ko nakicara ku meza y'ibiganiro n'abanzi banjye. Akomeje kurahira no gutsemba ko atazigera aganira n'uyu mutwe. Ariko kandi ni mu gihe uyu mutwe ukomeje kwigarura uduce dutandukanye tugize bimwe mu bice by'igihugu cya demokarasi, tugize igice kimwe giharanira demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu kandi dukomeje kuyakomereza mu bice bitandukanye byegeranye n'u Rwanda. Reka dukomereze ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi. Ahangaha ingabo za M23 nizo zihagaze kuri iyi mipaka, zikomeje gucunga umutekano, mu gihe umupaka wa Rusizi ubahuza na Bukavu wo nta n'inyoni itamba ku ruhande rwa Kongo. Icyakora haribazwa niba M23 ari iri buze kongera gucunga umutekano kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, ku mujyi wa Bukavu ubahuza na Rusizi.
mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha kandi mugire amahoro y'Imana